résume et définit la proximité de l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo et Mbanza Ngungu. L'amour, cet amour dont la flamme ne faiblit pas depuis plus de 30 années. Pour le compte des vacances parlementaires de la session de juin 2024, c'est le vendredi 23 août que le député national foulera le sol du chef-lieu de Gombe Sud, accompagné d'un carnaval constitué par les habitants de Gombe Sud. Une cérémonie coutumière d'intronisation de grande signification traditionnelle lui sera organisée par le chef Kiakoufi Simon, Nieziziko, Mvulukani Tufwidi, Makiadi Simon, respectivement chef de groupement de Gombe Sud, de Mongo, de Bangu et de Nkiende. Kuna kipovelope wavova ditonda fumu ditonda ndona tufuga mesa bankandango yata kosi tobola kosi yengo beko fumu za Gombe Sud bafumu bakutim tukufididi wenda wabovela nkangwa Gombe Sud wavova ditonda fumu ditonda ndo muna kwenda tata ya tamba sasu kukola sasu zumbi da mwana muntu kupolo dabula udembwa kunkila yalega ingeti tutonde Dumuka. Bandeko balandi déjà 5 jours na kati ya secteur ya Gombe Sud na occasion ya vacances parlementaires ya session ordinaire ya honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo oyo azali député national doublement élu na kati ya circonscription ya Mbanza Ngungu tokotaki uta mokolo ya lundi lelo toza le 23 août 2024 lelo pomoni tozali na chef-lieu ya secteur ya Gombe Sud sabike esika wapi ba institution ya secteur ya Gombe Sud evandi oyo mwana mboka honorable Ntsumbu Muntu Kalavo azoya toujours na compte ya restitution oyo asali uta cité ya Mbanza Ngungu Lukala Kwilungongo pe na bamboka nyonso ya nzinga ti tozotambola nde aye na kati ya chef-lieu ya secteur ya Gombe Sud. Le chef de secteur de Bassi transmettra au député national les desiderata de la population de sa juridiction. Tata honorable, tunaye kesi ka yingi, tunaye kesi kibeni ka yingi diaka. Parce que mwana nzo kaka. Avant le 20 décembre, tumona fuka dia bantu. Bankaka muzika mezo kato tumona ku secteur ya Gombe Sud. Kimeke sala bankaka beza muzi vyao. Bayingi. Kansi tukatoa lusolela baba kulitwa mwenenge katukuba mona ngadiaka kansi ngeye wantete zibwele nzila mukwiza kututala ku secteur ya Gombe Sud umwana nzo mudule tata honorable beto ku secteur ya Gombe Sud nanga tomene kuduza tomene za mpangi zako kadi umwana secteur ya Gombe Sud hutugidi kwaku kolele kwaku tangidi kwaku yeyatigidi sadla kisalu kwa ku secteur ya Gombe Sud beto dantete vraiment tumwene una yensatu za secteur ya Gombe Sud landi la nzila yoita kuizila Gombe Sud oye Gombe Sud oye vo bantu bankaka ngasole kwa nzila ya bidi kasi ngeyevo mbote ngena kimwena nzila yoyo ya principal kanele wizi ni mutsunga mbanga la mekavena kwa ni diambu mabulu vidiva mmona zandu de Gombe Sud tala kada kalampina yaiko wizi kimwena ngeye mosi tala zandu kanikalu di mosi nkatu nkangu waku wa secteur ya Gombe Sud
kauteka ngadi yakako kausuma ngadi yakumnene kinzila nkatu tata honorable tomona dimbu vonzila seikuza salo tomona pe mindele meyiza ba chinois kasi tukabayendela yeunu kyake beno lwatusola mpasi volwenda lwatuvovela ekina wizidi ebete mfuka lomba ya eunu tutela dekeleka enzila wina kanga we nzila kabeno kulusalanga yao yo ina charge ya gouvernement kasi tulusole la mpasi bobene lwenda lwatuvovela kuna vokuna sektera kombe sini nzila kaina yambo teko apart nzila ya balabala tunape nzila zo zifeti bimisa tuku madezo makondo nzila ntangu zinazo katika kaya nkangwa sektera kombe side bakivene mustomisa zozo nzila kasi babinda mene muzi bima bensadila zinsengo mabrueti mapioshi bia byonso no basadila nzila comme cantonage manuel idi na tata honorable nzevo kabeno kansi beto tufeti lomba kaka ngekwa kuzaya ke tifetu lena lenda bakila emvutu landa laminina sektera kombe siri tata honorable to wansangu lwasala kuna mambo lafanga kuna sektera boko vata dia vya kuna to wamo lwavanga ilolo kuna parquet ku sektera kombe siri si conflit mpasi conflit de terre conflit clanique mafata makaka mufwamena bantu mukesa zanana muna mafata mudene ki nzengo zankaka zitatuka kwa kontandu ye jangidira za jangilanka nkangu nakalaka yembongo zako feti sumba vata nakalaka yembongo zako feti sumba luvila nakala ezi relation tuna ye mafata mayingi momo mugimpenga kosita kota munasuku sakuzaisa nkama fata momo mena yesi problem tuna pe problem ya santé ku sektera Gombe Sud. La fois passée, ça médecin chef de zone, le nouveau médecin chef de zone, vont aller dans la salle évaluation mensuelle. Mousaya par mois, munazi centre zani, munazi pose. Bantu kwa beta foi beta jamba kuna l'hôpital. Sirisaya bantu balena jamba kuna l'hôpital, ntalo kwa yifuidi, yentalo kwa yifu kidi. Tuna pe problème ya santé. Tuna pe problème ya sikola. Tuna problème ya sikola. Nanga ngemoso lutila ku sikola, wakala mfuma sikola. Tuna problème ya sikola. Tuna pe diaka ye problème. Tuna si problème za yingi tata honorable. Même tubaki di mula police. Tuna pe problème parce que votali effectif ya ku secteur Gombe Sud, que ça soit siat, si sous-siat, si poste. Ngaka zilendi kadila pila yina ko. Mais tukuvene mau. Watu natina mau. Pasivo bento petokala bonso kulungongo to mona zi elema muzisiat, to mona zi elema muzisusiat. Mais zi elema zoza sungama. Zozi sala kisalo kya u, mpila batu munu kisalo. Kaboba kuiza comme kuiza vangi population mpasi kuza sadi zitraka seri. Tuna biro ka la police usalanga mbongo mekansi mbongo zikuendanga ku national de Gerard. Tala biro ka la police tukabuila munachunga mvula za tolo za pepe muka tiye unu kyake. Nene kimbongo kuenda kuna national. Beto ku secteur toma tusadle kima kati. Maingi mena tata honorable tulena kufana mekansi nzefo katufovela ko tontangu parce que unu kila tubata kesi ebeto fova ya ketika wako nkangu Gombe Sud oye Gombe Sud oye
Tata honorable. Tata honorable. Beto most vuili secteur ya Gombe Sud. Nzambu tusaku mwene ku secteur ya Gombe Sud. Pasi fotokala yebeno. Basendika babetu. Bavoka babetu. Ba intervena babetu. Secteur ya Gombe Sud. Nanga votadi di tangu lokala beno. Yentango ya ikayina kupina musiku. Kyo lokala beno secteur ya Kalembote. Yakala ye développement. Développement ku secteur ya Gombe Sud nkatu. Nkatu développement. Or beto boku compagnie de Mfimba, Tanzi, Yensengo. Ntoto yetuela. Mais quand si tu n'as mon massante, ma compagnie, fait mona, muta évolué bena. Zi travaux agricoles mécaniques zakuma. Mais beto to kinuka kuna tusisi la bambuta. Kuna sadi tini befioti parce que moi tu sais la tini benen nkatu. Vodi lenda kana. Wena mpe watu vovila. Ata tracteur ku secteur ya Gombe Sud. Ata semence nkuna ku secteur ya Gombe Sud. Parce faut to sala mécanisation agricole. Muna zi groupement, muna mafata ye ku secteur ya Mvimba ya Gombe Sud. Mécanisation agricole. Ata tracteur imos. Vont pedi lenda kana kwani. Vonzila lumwene ke ya imfula ka isalamako lutu sadisa ebo bantu beta salanzila bena yezinzo bena ye makanda dia badianga no banwanga vuata pe ba vuatanga tuka lufaka wizi kuma kwa sekretera Gombe Sud mudanda bantu beta sala voka bantu ko emoi wizi lanka ekyo jipi nga kibanda mene munanzili tata honorable mayingi mena lututomisi na secteur lutuvofila kweto yakala muzinivo za ziparke vopele na sola luna sosa nsiku miankaka ejisisi yo ya kwenda ku parke itamanisa nkuta za yeto population yeto nkangwa Gombe Sud parke bantu bafeti kuzakangwa bon son tsusu ku secteur ya Gombe Sud. Gombe Sida. Kintsuka oye. Kintsuka oye. Mongo oye. Baya oye. Sadi oye. Mfene kaka mavata mina pembeni ye Gombe Sud. Kanti kifila ke ne fata ko. Tata chef de secteur, Bambuta, ba chef de groupement, Bamfumu, Bavwende Kunima, Yebeno, Bilankangu, Kiambote Kieto, Kiambote Diaka, Tete, Bonsu Tutele Mulusambulu, Nzolele, twavutulila tata nzambi matondo beto tukwikilanga mungolo za tata nzambi kavena mutu ko kavena magise kavena ndokiko kavena mutu wa kisiko luti tata nzambi mungolo kabwako vonzambi kazolle diambu dinako kadi salamako meme sata nazo ledia unzambi kafite dukatula idina mukwisa kwa beto mutsola ka tusole le beto kubindi dia ka député mukumba zone iluzola tata nzambi yeluzola benomo mos benokam tondele tata chef de secteur mambu ka vovele tondele bambuta beto ba chef de groupement ba ubena gardien du temple ba ubena yekinkulu ye pouvoir ya bankaka zeto beto ba Congo beto ba Bantu tuzevu bankaka beto iba santu beto iba ba kutuvovela nga iba ba kututani nanga
et ba chef coutumier pour le moins vana kakindokiko i pouvoir coutumier ina yakeleka yoyo mindele baiza wana et bazola vonda. Mon identité chrétienne ne m'empêche pas de penser à mes ancêtres, à leur pouvoir. Bien sûr, leur pouvoir aussi était entre les mains de Dieu. Et bien, le Dieu des chrétiens. Donc, une cérémonie yo, l'unkindi ici, l'unveni courage, l'usami de Kabakulu, mon monavo, qui s'alunkangu, l'unvene, mon kumbanzole, qui s'alunkia nene, qui est en passi. Alors, il y a besoin, il y a soutien à Fumu, en commençant par Bankaga Beto, il y a besoin de Bidia vive. Kingi taziete là, ma vata ye ma vata, ma ville ye ma ville. Loi illumingo ilonzol. Tukaya izidi mumvunda ku Congo Central. Kivundi dieti ko lumbukie, zieta ye zieta, vova ye vova. Ma vata ye ma vata. Ndinga gaitati diko? Ndinga gaitati diko? C'est pour cela que nous avons pi, notre mawa, mamu kitakulutela. Diko naziete la, pour beaucoup de gens qui m'ont mis, yebo kabasa nga mambu ku parlement wema diati langa, ba okutu si critique. En tout mundo la vota. Même en décembre on vote. Ba okutu keta mo Keta mo muntu yu ndatafuva jambo dina swat mtima wambi waketo swat kazeyeko bwei mama diatlanga kuna parlement kuna Kinshasa kuna Lwamfila nyenye wa unvo wele kuna école si wamuna mwana kalasi mna mudaki ebe to daga ba député congé tu bakanga congé kuvata ekisaluko yi Muntamu ngina kuna kisa kuna Kinshasa kanuso simonoko. Mvombasi le 15 septembre. Pendant ma classe bafutuka le 2. Beto le 15 septembre kuna Kinshasa kuna parlement. Septembre, octobre, novembre, till le 15 décembre. Volumbwene kwa kuwana diambu dia urgent di mokeles kwa. Beto kuna parlement kawako. Vote commune le 15 décembre. Tu vas dire que congé dans Kaka, ti le 15 mars, qui kala pour Kinshasa. Vous te commune le 15 mars, tu vous dire que kuna, ti le 15 juin, ibuna kaka. Ngonde tatu Kinshasa, ngonde tatu za pema za mvunda. Mvunda beto, ndenda pema za nitu, mais fete kuza kuba, kubazi, fete kuza kuba. Wow, tu vas dire congé, sumu bongele meso. Ngizidi. Mais ngizidi. Ina spécial parce que tout le monde la ben on commissaire député ya i congé de tête du bakidi toi y entre en janvier ti le 14 juin toi quand tu bien dans la Kinshasa ndamu de kisaluka parlement ouverture solennelle il y a session il y a mandat il y a législature ngizi di mukuluvana matondo tete matondo Matondo, mamuta ba uvo, kutuka ngambote, kufutuka nga, kutuka ngambote, kufutuka nga, tata chef de secteur no mwene vovo, yani, tata président Tshisekedi, yani wantudi divan, yani wa signé, arrêté, ordonnance, yani commune président, et plutôt chef de secteur. Vope mbasi kwa ndikazole kwa ndiako kaza Tshisekedi bakija kankanda kwa ordonnance sidiwe yi mkatwe kifumukia yani kuna katuka ndamunda kwa satsabe nonkamu kwa wako walu mwene vo uluvo vele c'est son travail mais mono kifumukia mono kakatuki di kwa papa vakoko kwa wanguta kuna sadi kwa mama ndigi nako awankaza mako kakanda jamuko kwa masema muko kwa tata Tshisekedi ko kimfumi kama kitu kwa nani kwa beno nyanya
e muna mvula tanu zazi kavena mutu kunkatulako à part tata nzambi na kumbaka fuite. Mais en dehors de ça, qui m'a retrouvé là 2028. Vous nous moyennes que c'est ma sala, nous venons qui font. Vous le moyennes qui font ka katula. Donc depuis que n'ava avant, qui n'a pas ma zengi, qui n'a pas ma fumu kwa beno, et fumu ibeno, et mono la tumini, qui n'a pas ma fumu ko. Nyanya, iyo lumwenanga, mvula tanu zosi nutili kwaku, kalo mwene ko moto, teba iti ningi, nyamunyaki, beno, ibeno, lwa tumini, nukutumanga kuna maza, ngina kubaki na maza, ibeno kutumanga kuna nkuni, ngina kutiami na nku. Donc, al morning, député kovo, fete kaka kunziti sa honorable. Kanti, engwe nitalaka enkango, nitalaka pasi zetu. Et tout le monde met tu fais des manis. Parce que Beno Bakulu, député Nabiso, député de Tsumbu. Quand on a député de Tsumbu, charge vous charge quoi? Il y a qui est quoi? Oui, il y en a qui voient, qui envient les députés, à député ça bien. Mazouzi charge à Kala, il y a un quai de l'Anarama, il y a Kanda. Quand nous charge à Mono, territoire en Vima Yambanza. Territoire en Vima Yambanza Ngungu. Yekwa kugomside kuna nzwama ya tuka, yekuna Puinungombo, yekuna Kivulu, yekuna Ntimansi, yekuna Boko, yekuna Gomatadi, yekuna Lunzadi, yekuna Lukala, yekuna Mbanza Ngungu, yekuna kuna kwa kulu. Etumbongele meso. Kasharje ko. Nyenye. Quand tu bosses peut-être à chef de secteur, mono mwana nzo kawako ibeno lumvai kisi munzo ngina longela makanda kawako beno lumvai kisi munzo ngina sadila makanda mavimba eketi kumbanza ngungu eketi province ya mvimba eketi RDC beno vokalu mbimza ko ngafuti kuna sadi. Donc ngina député de territoire de Mbanza Ngungu, ngina député national. Mais ça villa kanako vo etate mama unava ça villa kanako nyanya nzole levo lo baki sadiaka entsasa kisaluka mono pasivo lo atika kumbakisa tata secteur chef de secteur tu le vois mama bidika lombele mambo ka lombele to mongo wa mais qui m'a lutata menalo azaya yani mo speseye kanisa vova kovo tata Ntsumbu utusadila nzira kipango una makadilanga tata Ntsumbu ututungila bikalasi tata Ntsumbu ututungila ziopito tata Ntsumbu utufutila ba militaire ye ba policier ye ba longue tata Ntsumbu tata kabuna ko saluka député hein iki vovelanka aivana utuvana engwe vana. Donc volu sol les députés kaze vovako kena ye courage ko monanga wonga egal ko beno pe wa mono wonga imonanga ki vovako ki vovelako mono wonga imonanga boba nze twakileke kama muna wonga imonanga yani vovula nkangu ki député ya vingila nyanya luzei e mwa ye baki sana la tu kwa mwana kalasi ya kala votudi kungungu ngizi di kingandi ankenge ka vengi dia mko emuna kwa faki saku vutu kili binafata mwana kalasi ka kala député ko boba nze ye basei. Donc vana kibeni nous sûr que pendant 5 ans, tout les députés vont mécaner, tout le monde va faire. Nya, sûr. Nya. Mais, vanakina à l'aise, qui n'a à l'aise, comme je ne sais pas,
vana kina ntima kana wakulu kwako vana kitamuna charge imuntangu kangu beta vingi lavo omo makulu mafwete sala gouvernement etumbuka sa sikuluvana mbali tata wiza vaf tell mai yani dogo tolo ke dalbagis mono député mbadu kalifana e yani kikabaga munangonde $1000 lende munangonde dogo tolo $1000 e mono député bakanga $10,000 mbadu tafana mono député bakanga combien ye yani ye mono nani bakanga Mozambique mono député ibakanga Mozambique keka kibeni e mono kuna suka ngonde Mozambique ibakanga et donc tolo 1000 et c'est une injustice d'ailleurs que d'autres kabaka 1000 mono ya baka 10,000 c'est une injustice à réparer nyanya enta to tolo bakanga $1,000 kabakanga inani kadia zao ani mosi yanketo andika wako yekanda ngani yekanda diani wa mono $10,000 inani dia yao yakangu yani nkangu kwa unako babaka kuna kifungu kwa unako kuna ntimasi kwa unako kuna mbaza kwa unako wao yani mono nandi kala wambote mono bo yani nyanya ni video tata tsumbu eina ntoye mapolisi madolonka eina nzo madolonka nyanya emuna nzila piosheka emuna zekole madolonka emfuluka matelanka nambita molomba mbongo zaki za salaire wana kalamboma uminanga wana kalamboma walukanga mbongo ngavo una pasie pa dila mwena ngavo député topona asala ke lokote vo député bampani mono panye nongina mwane nongina nazo ba vérité vo mwene député una wa voix minimum ki député wana kena ye bazeko kakwiza ngakuba do $10,000 yi na dia dia kakaila ngokaninka mevo kangu kuna talanga kailanga kangu luvunu kuvuama comme ki député wana sala kisaluki ankaka netibilanga commerce moko nika mbongo za ki député on sa voix parce que lumbu kie yekuna kitasa kutsika mena musuka tata député kingandi fuite et tata député kingandi watoloke et tata député kingandi ankenge kuna boloko maintenant mutwana ni mais donc nous bak savana mono à l'aise ngina mukuluvo vila mais kina à l'aise ko mukunda kuluvani yoyo mono kilenda ko kawako bambuta ba ovonsusu minanga tukikwenda nga valaka c'est tout man c'est tout tunsuka mambu mateta chef de secteur mambu manzila fete mavuvela mama nzila kimpangu vobeno kekesa emono vomono kwenya ebeno wayonza kikwisla yoko kimata motoko donc pasi na kimona soko mais nous ayez beno vo charge ya nzila yoyo tata nzungu ye ba député bolwa sola ibau bina yekwa muvovela nzila inaka wako pasi obau gouvernement beta sala nzila ka wako ezala clair ka monoko kina izi million ko eza sala nzila mobebena ye devoir de sala nzila i gouvernement congolais bena devoir sala nzila i ministère infrastructure bafete vana mbongo i ministère ya budget et finance beto saluketo kwenda susumuna kwenda nikuna ye sala suivi ka wako bonso beno ntakususumuna
e mundaka kwa tidi wei susu mwe nyanya manda ilutidi mono sadidi mu premier ya kele lo tombole mu deuxième kawako wa ukiwaka na mu deuxième ngavu zipo kaza mu premier kiwaka na mu sixième ngavu zipo mu deuxième beno il vient matondo parce que lo tombole mu deux et ngavu pesa sa tombokele donc manda ilutidi beto bantsumbu baba to nwana mudamu danzila kata samoko eo parce que nzila ni tizaki pangu mwamu RDC imosaka ina zoza mpila imosaka ina muna province sakulu tuna yenzo za mpila ina kansi beto ba honorable Jacques Lungwana ba Roger Matondo yemono mosi kato fwa nwako tuavovela nzila hii yakala lombanga mutama 2 millions de dollars 2 millions de dollars basala nzila ya ntoto machine makota batula nseke boss mwakala ntama ya ntoto 2 millions de dollars les kilomètres c'est 20 000 dollars 100 kilomètres 2 millions de dollars toi noana bavaki ça 2 millions de dollars dis-toi mona kumbwa ntete au lieu bavaki ça 2 millions de dollars mais il va ça 45 000 dollars c'est 2 millions bayanti kila vena kulingongo kibentele kala mona ko kumba nzole bavaki ça 245 000 dollars bayanti kuna kulingongo lo akavali vaka et puis mal fait namudaki sur les 245 000 dollars ba ibidi diaka 145 000 dollars nzaya vanga ma mebe tout la kaka kikesa nzila yoyo muna mois de mai 2023 bo balanda nga télévision RTNC ka réseaux sociaux ko RTNC chaîne publique nanga nezi vidéo zi na bakaka bina fafa lo mona ministre wa beto wa ITP ba chinois ye ba politique kibasa kuna Kinshasa kibasa ba signé accord ba signé ba chinois société privée ya ba chinois ni tissu cuir société privée ya ba portugais ba sangi simbongo za u bele kwa luyalo kwa leta ba uvo beto tuna yembongo to tula koto makadam tukakunwa mutiki mpam ngelu yalo vozolele to signé ba iza wizana vo ba batula mbongo vo prince kotele si batula péage parce que comme kaza mankondo ko yefufu nzila yo vo ikotle makadam camion vo ikotle ka Kinshasa pour baser géographie il outil divava il traverse Angola tille qu'on Afrique du Sud non donc poids lourd za Namibie et que Angola Afrique du Sud comment fait l'outil que batula péage ça c'est poids lourd c'est pas na mbongo zabi ba ou basala nzila va baki mbongo za ou à le péage qui communique qui a ba congolais partenariat public privé et nous mona mu programme ina tata Tshisekedi waiza kukulu ngongo mutangu ya campagne kila tula vana tadi idingu vo yanzila ifete ça est-ce que vous avez muta ku vovela ko sebasa una nyanya wa ukifu fete ku ngivula ngeta tumbu tu vote le diaka tu vene diaka pouvoir ya landi la mambo bena kawako parce que vous la sala kizoba que ba inda ku luvuni na muzi centre benda baki la 1000 francs le bakaso baka 1000 francs vote ndonga baka 1000 francs baka lukongo volo vuna kana mu 1000 francs egal ngali kwa kidi nova toto ngali fete beba nalo baki sa votsungwa itsungwa nika mais sekunduti sa mu national lunduti sa provincial mono kumi député national député mais nous ayons kuna provincial manenga combat e bandaki na campagne tille kuna justice mais sekungiba provincial tata Michel Kogen yani wakele député provincial oui mono yakele kuna Kinshasa yani kuna Matadi
mais parce qu'on boule coup de pied surtout que les vous tout qui kunzo jambu de qui est dit na donc ba yiba qui siège na biso province na mu de kulula tu quand ka ban kulule ko e be non kango de kulule en toi mo kulule o e mo ko ba kulule mo e mal ba kulule mo wa qui se dit ko kita kulu fo vela ko voilà donc question A tata tu tukange toi tu voter le et tata isekedi watu la tadi kawako wawa ni kontra yina ya fui niveau yaki wavo yakinu mudamu danki et ça aurait été tata bina kawako puisque député ngina lesa kuza moko mpamba kufete kuza ye réponse kuna kokotela donc nous tumnu la kikuku iza kunutela kuna kama mbita nuza ku aikuna ewandu uzini mwen ekuna wandu kombo didio ekuna wandu se uvya isaluga depute kid ngona ele yufla beno damu danki eni kontra yoyo ya kinu ya fuite o tata tsumba ya fui kontra ya fui kontra ina ya kinu. Première question, réponse contre ya kinu. Deuxième question, damu danki kisaluka kita yatamako babu bashina iba portugais ba wiza na vo gouvernement ka va na 20% to malanda gouvernement ka va na combien de pourcent babu va na combien donc ils sont les voyanzila $1000 ba chinois ba va na $800 et lui va va na combien $200 babu bashina va betu tuyatika ngelu ya alu utuva na tete 20%. Donc il va na bina mene mambo kiongita mana congédiade mvutu kwa septembre quand il coûte 4 il a 20% il faut te vaïka il a 20% hein? Il faut te wana vo enzambi katsola ko mubeno wana vo beno ko tsola wana vo bakulu ba makabangika mbele wana vo batata bafende baba salga pamba ba muno lo sola ntsumbu kipolo ina 20% na zolo ba moi je dis pas en démagogie madame le chef de gouvernement mama Judith Tuluka muwangina muwauna kuvatangini mama ngeto wabakilu premier ministre talankambo tomo 20%, ministre des Finances, budget, nous voyons que c'est 20%. Nous avons dit que c'est yatika. Qui compte à couler la grosse fois que tu m'as radio, que tu m'as TV, qui est au Koudana et Bantu Ben. Là, dans ma manzila, vous ben nous coignez. Et mon nom, Tata, chez les secrétaires, et vous tout le monde les mains. Après son adresse à la population, l'élu du peuple, président du caucus des élus du Congo central, a remis des tôles, outils indispensables dans cette région, au centre de santé dans les besoins. Il a accompagné ses conseils par la remise des instruments de cantonnage manuel. Idina ya sumbidi sipau pioche nsengo ye machete de dance yoyo inabonika ka symbole dimbra wako si ya songa si ya vana ko chef de secteur à titre symbolique ngizi sumba 1000 tonnes matole 1000 100 200 300 900 1000 kasi matolo yimda mudanzini konzaka place que beta sala nzila ngwindika ka vonzila beta sala batutele le betu kwaku kokukinza ebetu kukinza nzetasa ebetu kuna kolomanzo nzetasa ebetu kuna mbwami kete kuna kivala nzetasa votu mwene ka fit batu bambezi mona e pa ubongele meso e pioche bongele meso sans amatolo kitavanda chef de secteur vo vata bena yekala sebeta tunga kitakona matolo e wakwa ni wa meme mbazi na tumona kyo e matolo bongole meso mwene vo centre de santé kona matolo centre de santé tumwen vo matolo mtakonda
Et maintenant, le bon le meso. Tata, chef de secteur. Zalagan Toto qui va là. Va mettre son kango secteur à Gombe Sud. Zole von kango à Bakisavo. Bankaga beto. Bamona mpasi. Mutima nzila zozo. Kitinzila mpanga. Kitinzila kimpanzwe. Et kitinzila bongo. Bankaka zeto batimazo. Et bien bikamba tout mona anga mpasi bamona. Et timna kutu matutu kukempasi. Pasi bamona. Me beto. Tutu di fioti nanga zai wa fioti tuna. Katubakisa nga nsasa yinako. Mwene di bulu di navana. Mwatu zikita dia unka. Mbote vonkangu takungwa vava. Tubakisa vozo nzila batuisa bankaka. Inzila zetu pasi voto vulu kilanga. Tata chef de secteur. Bulanga ntango ko baduki. Babolanga nkangu. Tunakisadi la nzila mna malembe. Mpasi voto vukila. Et donc, kia ici, ce qui a bien qui t'a vana con kangu à travers Ngei. Et puis, je pense que le meso. Et c'est un bon le meso. Et pas au bon le meso. Tata honorable, tuvutuele fuka da matondo. Yetufyaukidi katutondele kome tufyaukidi parce que tuko yatika vangila kasako ngato kuma député meme ntango kisasukidi ko secteur Gombe Sud wakaya ngakwani donc ngana katulena lenda ta nzoya toko yongini enzalo ikanda de vita kuzai vukuna gileke kayo wakaidingi meme kuna gimbuta kaya ya muna dodo kabuzi kutuvana zitolo zinsengo pyosho mpaka votasalisa nzila tufyaukidi bika nzami mpika kusakumuna bika nkulu za ku secteur Gombe Sud za kusakumuna za kulanda ngafulu bya byonso no una kozo kina usimba wadi atatali de fusumuka wasimba nyoka nsinga unaka utela ngangana ambu yoki mainyoso honorable Pierre Ntsumbu Tukalavo auti kotalisa ya session ordinaire ou session inaugurale oyo utiko leka na Assemblée nationale. Première vacances parlementaires na ye uta bazongisi lisusu pour la deuxième fois na kati ya Assemblée nationale. Ezalaki facilité pour être na province ya Congo central mobimba ezalaka na 24 députés nationaux kasi ezalaki facilité kozongisa 5 députés ya kala. 5 députés à Kala, parmi les 5 qui honorable Pierre Ntsumbu Tukalavo, il a accepté Azala qui comme même problème il y a la population et territoire ya Mbanzangungu na niveau ya Assemblée nationale malamu des populations PCL sunzela tozomona esengo ndenge ezole kakande bazo yambiye batuni ba question bazui biyano na bango a contribuer pe na département social comme azamutu ya social na niveau ya Assemblée nationale sociale et culturelle azo contribuer pe atalisi bande ko mosala et député atalisi bande ko nini o bakoki ko sala kwete makambo nyonso ele kaka malamu ngayo mno ndeko gypsy sanga multimédia na sima ya matalatala wana tomoni ndeko Valérie Lukau ya CKC TV les reporters ngayo abino ya maison des communicateurs professionnels MC Pro merci na ba média nyonso o bazo relayer ba information ya honorable Pierre Ntsumbu Tukalavo na compte ya vacances parlementaires session ordinaire 2024. Nous allons continuer.